Sergei Shoigu uhagarariye inama y'umutekano mu Burusiya akaba inshuti ya hafi cyane ya Perezida Vladimir Putin ndetse akaba n'umuhanga cyane mu gutegura urugamba. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa munani muri 2024 yigereye Tehran muri Iran agiye kuganira n'abayobozi bakuru ba kino gihugu barimo Perezida ndetse n'abagaba bakuru b'ingabo za Iran. Baganiriye ukuntu bagiye kwataka Israel mu masaha make cyane ari imbere ngo bakereka Israel n'ibihugu bifasha birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko ibyo bakoze byose ari ukwishika gukomeye cyane. Ni nyuma yuko Iran yarahiye ikirenga n'uburakari bwinshi cyane yuko igomba kwihorera kuri Israel kubwo kwica Ismail Hani wari uhagarariye Hamas, kwicira umukuru wa Hamas ku butaka bwa Iran, ngo ibyo byonyine abarusiya bayibona nk'imbarutso y'intambara yeruye mu burasirazuba bwo hagati. Musubije inyuma gato, Sergei Shoigu mbere yuko asura Iran, abarusiya bari bohereje indege y'intambara muri Iran yikoreye ibikoresho byakwifashishwa mu kugaba igitero kuri Israel. Ibi byo byabaye itariki 4 z'ukwezi kwa munani muri 2024. Ubu rwose muri Iran hari ubwirinzi buhagije bw'ibitero byo mu kirere ndetse na za radar zaturutse mu Burusiya. Ibyo nanone byabaye nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze kohereza indege z'indwanyi karabutaka n'amato y'intambara muri Israel, batinya yuko akanya kariko kose Iran yakwataka kino gihugu. Si Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa ahubwo n'ibihugu birimo Ubudage, Ubwongereza n'Ubufaransa byo byemeye no kohereza abasirikare babo muri Israel ngo bazahangane n'abanya-Iran bazatinyuka kwihorera. Ku ruhande rwa Iran n'imitwe ifasha nka Hezbollah na Hamas, imipango yageze kure y'ukuntu bazaca muri humya by'Isiraheli bagahita babaturitsa. Ibi byo ni ibintu bigomba kuba kandi bikaba amasaha make cyane ari imbere. Ni mu gihe ku ruhande rwa Israel nta musirikare uri kuryama n'isegonda na rimwe ku munsi cyangwa ngo yibeshya kuri urutoki mu mbarutso. Amaso yabo yose ari ku byuma bigenzura ikirere isegonda ku rindi ngo bamenye neza nimba nta misile cyangwa indege z'intambara zaturuka muri Iran maze zikabinjirana. Ni ibintu bigaragarira buri wese yuko aho bigeze aya makimbirane amaze igihe kitari gito ngo ubwo agomba gukemuzwa isasu. None se ubundi hagati ya Iran na Israel bigiye kujya mu ntambara mu buryo bweruye, muri bo ninde ufite igisirikare gikomeye ku buryo ahabwa amahirwe menshi yo gutsinda ino ntambara? Ese ibyo ubufasha bari guhabwa se mu busanzwe ninde ufite intwaro nyinshi kandi zitinyitse? Hari n'amakuru avuga ko iyi ntambara ishobora gukoreshwamo ibisasu kirimbuzi. Ku musozo w'iki kiganiro ibi byose uraba bamaze kubisobanukirwa. Nimba ari ubwa mbere rero ugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe gafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Ubundi Israel ibarizwa ku mwanya wa 17 ku rutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi hose, naho Iran ikabarizwa ku mwanya wa 14 kuri uru rutonde. Ibikorwa bya gisirikare Israel bishoramo miliyari 23 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka, naho Iran ikabishoramo miliyari 6 na miliyoni 800 z'amadolari. Igihugu cya Israel gifite abasirikare bari mu kazi 169 n'inkeragutabara 465. Ku ruhande rwa Iran ho habarizwa abasirikare bari mu kazi 425 n'inkeragutabara zirenga 100,000. Iran ni igihugu cya 9 mu bihugu bifite abasirikare benshi ku isi. Ibitero byose bigabwa na Israel kuri Iran cyangwa Iran ishobora kugaba ku butaka bwa Israel, ibyinshi bari ibirokete cyangwa za misile zoherezwa ahantu maze zikahashwanyaguza. Israel rero nicyo gihugu cya mbere mu burasirazuba bwo hagati gifite ububiko bupakiye intwaro zigezweho, mu gihe Iran ari cyo gihugu cya mbere mu burasirazuba bwo hagati gifite ububiko bunini kandi bugari cyane bwuzuye intwaro z'intambara. Misile za Israel ziraswa ku ntera ndende n'izitwa Jericho 3 ziraswa mu ntera iri hagati ya kilometero 2800 na kilometero 6500. Ni mu gihe za Iran zo mu bwoko bwa ballistic zitwa Kora Michel and Sergel zifite ubushobozi bwo gushwanyaguza burundu ikintu kiri mu birometero 2000 gusa. Zijya kunganya intera n'izindi za Israel zitwa Jericho 2 ziraswa ku ntera iri hagati ya kilometero 1500 na kilometero 3500. Ku ruhande rwa Iran habarizwa ballistic missile zitwa Shahab 3 ziraswa ku ntera y'ibirometero 1300. Muri Israel naho bafite izindi misile nyinshi zaraswa ku ntera ntoya n'izitwa cruise missile derrière ziraswa mu birometero 300, n'izindi zitwa ballistic roller ziraswa mu birometero 280. Ni mu gihe muri Iran nabo bafite misile zo mu bwoko bwa Yawar Zofagar QIM-1 za ballistic ziraswa mu birometero 700. Israel kandi ifite misile zitwa Popeye zirasirwa mu kirere gusa maze zikisekura mu birometero 100. Ni mu gihe za Iran zirasirwa mu kirere ari izitwa Tondel, Fateh n'izitwa Shahab zo ziraswa ku ntera iri hagati ya kilometero 150 na kilometero 500.
Muri misile zaremewe kurimbura amato y'intambara, Abisirayeli bafite izitwa Gabriel zituritse amato ari mu birometero 400 n'izindi zitwa Harpoon ziraswa mu birometero 240. Ni mu gihe Iran bakoresha izitwa Riyad missile zituritse amato ari mu birometero 350. Mu mbaraga zo mu kirere, Israel ifite indege z'intambara zirenga 580 zirimo iz'indwanyi karahabutaka 280. Ku ruhande rwa Iran habarizwa indege z'intambara 340 zirimo iz'indwanyi karahabutaka 180 zose. Mu ndege z'Abisirayeli harimo nk'izitwa KFIR jets, bakagira kandi n'izitwa F-16 Falcon n'izitwa F-15 Eagle indege z'Abanyamerika. Ni mu gihe Iran yo ikoresha indege z'Abarusiya zitwa MiG ndetse bagakoresha n'izo mu bwoko bwa Sukhoi. Vuba aha ngo baraba bafite na Su-35 indege y'Abarusiya yahabije Abanyamerika kugeza na n'uyu munsi. Israel nayo ariko nanone ifite F-35 indege ikorwa n'Abanyamerika, akaba ariyo ndege ya mbere kugeza ubu ifite ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare. Muri Israel banafite kajugujugu z'intambara zo mu bwoko bwa AH-64 Apache, kandi nanone ku ruhande rwa Iran nabo bafite indege nziza zigezweho z'intambara nk'iyitwa F-7 ndetse n'izindi zakozwe n'Abanyamerika nka F-4 na F-5. Mu ntambara ibitero bya mbere bikubita hababaza ndetse bigasenya ibitabarika, wongeyeho no gutwara ubuzima bw'abantu amagana, ni ibitero by'amadrone irakurasa yarangiza ikanagufata amashusho. Israel ibarizwa mu myanya y'imbere mu bihugu bifite izi drone nyinshi ku isi hose, zirimo izishakisha aho umwanzi aherereye ndetse zikanataka ku rugamba. Iran nayo irazifite nyinshi cyane, ariko izabo zo ziganjemo izigaba ibitero by'ubwiyahuzi. Drone ya mbere ya Iran iteye ubwoba mu burasirazuba bwo hagati hose ni yitwa Shahab 149 ibasha kugurukira mu birometero 2000 uturutse ku butaka, ndetse yikoreye ibisasu bifite uburemere bw'ibiro 500 byose. Ku butaka Israel ifite ibifaru by'intambara birenga 2200 birimo ibyitwa Murakaza. Ni ibifaru biba biremereye ku buryo kubituritsa ari ukwikirigita maze ukajya ukubita agatwenge gake gake. Ni ibifaru bifite toni 35 ku burebure bwa metero 9 gusa. Iran yo ifite ibifaru 1634 by'intambara, ikagira ibimodoka by'urugamba binikorera intwaro birenga 2345, ndetse inafite rocket launchers 1900. Byaba imodoka birasa rokete nk'igihumbi mu masegonda 60 gusa. Iran ni igihugu cya 18 gifite ibifaru by'urugamba byinshi ku isi, ndetse biniganjemo ibikorwa n'igihugu cy'uburusiya. Mu mbaraga zo mu mazi, Israel ifite amato y'intambara 7 yo mu bwoko bwa corvette, mu gihe Iran ifite amato 3 gusa. Ariko nanone Iran ifite amato y'intambara atinyitse ku rugamba yo mu bwoko bwa frigates 6, mu gihe Abisirayeli bayumva mu nkuru. Israel ifite submarine 7, mu gihe Iran ifite submarine 34 zose. Israel ifite amato akora patrol 40, mu gihe Iran ifite amato 80 yose. Buriya ikintu cya mbere gitinyitse kandi gitera ubwoba benshi ku rugamba ni intwaro za kirimbuzi, kuko ziba zarasa umujyi wose ugahinduka amatongo. Byavuzwe kenshi ko Israel ishobora kuba ifite izi ntwaro, ariko leta ya Israel nta kintu yigeze ibivugaho ngo ibihakane cyangwa ibyemeze neza ko bazifite. Ni mu gihe Iran ngo gukora izi ntwaro ngo ari ibintu byabatwara ibyumweru 2 gusa. Hashize imyaka itari mike Iran itera inkunga imitwe irwanya igihugu cya Israel irimo Hamas, Hezbollah ndetse n'uwitwa Houthis. Kuba Iran yaragabye igitero Tehran muri Iran ngo ni nko guhatira abanya-Iran kwihorera. Nta kindi gihari kitari ubwoba bw'intambara mu burasirazuba bwo hagati hose. Ese wowe ubona ibi bizarangira bite? Ubona ari nde uzatsinda ino ntambara? Mudusangiza ibitekerezo byanyu muri comment, kandi nimba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, gafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.